Nimejifunza, ukaona mtu haolewe anafanya miaka mingi angali yuo bado kwao, sogelea ule mtu utakomprendre pourquoi haolewe na pourquoi hao. Ni kusema histori kidogo hii basaidi. Kunapita siku mbili siku tatu, tulikuwa na madame mtoto anakaribia anniversaire, tukasema twende tumtafutie manguo ya anniversaire, bitu ya anniversaire yake ya kumfurahisha kubirere pale. Birere ni nafasi Batanzania, fasi yote vile me comprendre, ni fasi kwenye ni soko kubwa inakuwaka pale, bachuruzi ba commerçant banakutana naka pale. Tukasema tuende tuchague, tukaenda ku galeria Kase pale Birere. Kuko dada moya biko mbutike mbili, mwenye haiko butike, mwenye fasi anapatia ule dada nafasi. Hii story itakusaidia. Ule mwenye fasi iko na vitu vyake, kisha na ule dada mwingine anauzishaka madrape za kutoka Dubai, na ule dada anafanyaka medicine, anasomaka ipareke ni kuiniko kufanya medicine, na ni dada kabisa, anakomala wa mzuri sana, ananushia madraza kiano sana. Hii story itakusaidia. Tulipokuwa pale tuko tunadiskite juu ya bei ya mtoto tumuuzia mwenye pale sasa hakukua, kulikuwa ule dada na mwingine mwenye anauzishia ule mwenye pale. Tuko tunadiskite pri mwenye dada mko anauzishia mwenye pale akatuambia bei ota sitaisema. Ule dada sasa akakuya akaanza niga, njoo bei gani bana bashushia haiko mwenye pale. Yeye naye balimkondesha donc banampatia nafasi ya kuwa anauzishia madrasa zake pale, anawashushia kwanza. Tamie ningebaambia ota ile, ota muite mwenye hapa atabambia hivi bei iko, naambia haiko ile. Sema huyu mtu na kiburi hayo mwiko naongea naye habaniue, alikuwa anijue haya nionaka ni mara yake ya kwanza, labda hapa ataniona iko na niga. Nikasema huyu ni demo angali dada. Nikaishiwa mimi, nikampoze question dada, nikamwambia dada, ushawahi kuwa mchuruzi? Dada, ushawahi uzisha? Dada, ungali kwenu? Haniue, nilikuwa na madame pale, haniue hayo niko nani, labda alipenda tu iko na minigo. Nikadeja nikamkarakterize mimi na yoaka badada, nikamkarakterize na posho kwa mzile age za ma 28 kupanda za badada wiko desi, parce que kwa dada kuna kuwaka karaktere hizi tatu. Dada wakati angali na ma 20 chini ya 20, 18 ans, 17 ans, 15 ans, 16 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, dada na kuwaka na madeden. Fia na kuwaka na madede, mazarau. Haiko mazarau na haiko kukosa adabu, mekujiwazia, kujivuna. Na gisi ko naongea nasema huyu angali najivuna, angali najiwazia. Tukaenda muma 25, 26, 27, mwenye iko sasa mkutafuta master. Njoo ndona dada anakuwa mkarimu, anakuwa sage. Ukimsalimia bonjour sir, yata fatisha bonjour, comment vous allez, est-ce que ça va? Donc anashuka, anaanza comprendre ke anaishi anaendea muaje za mubaya. Akifika muaje ya 28 sasa, 27, 28, 29, 30, anakuwa impoli. Donc unaona anakuwa impoli, masemi yake unaona ni mkosa, anakuwa mkosa adabu wa bien. Donc comme ma déception anakuwa mkosa adabu. Deja gisi mimi na ile maenseignement nikamkarakterize. Nikasema après pale ni mwenye pale akakuya sasa. Tukaanza discuter bei. Mwenye pale akatushushia bei. Ile madra ya ule dada ni ya kiana. Nikaona nikavalide bei ya zile madra zinaweza kuwa ma $80 hivi 70. Ningimuuzia na zile dra ningizibeba. Juu nilizitamani nikazifurahia. Nikaanza ongea na madame mu secret, nikaanza mwambia hizi dra mimi nazipenda. Hatuwezi zibeba. Gisi ule ni empoli, gisi alikuwa anatushibia, tu dérange. Gisi ule dada alikuwa na nijibiko na jibia shiba client. Tukasema na huyu mwenye hapa hatutamuuzia.
Ule dada katufanyizia tuka makondisho tulimpatia, tungebeba karibu 3 pièces ya manguo. Bei alitupatia tukamshusha chini juu akatale bei yetu atuambie tuende. Nilikuwa na franga na madame juu auze. Nika comprendre. Mais bref, badada mkuu hata na tendresse, hata mshafika mwile maji za deception za kusema sitaolewaka. Cha kubashangaza naye iko na master mwanadanganyaka. Sasa iko na ule master anaonekana ni mkarimu, anaonekana iko bien. Tufuate partie 2.